nó là Wat Long Khun á, nó là Long Dong, Chiang Rai, nó là Chiang Rai Province. Wat Long Dong cao hình á,ขึ้นกี่ต่ออ่ะลายนะเตี้ยนี่มั่วรายละเอียดมันโตthế là yun chế nhá chế nào thì gọi tốt đấy cho một cho to là cho nó bảo tụi nó bắt khắp thông này àรีบหน่อยนะครับขวางทางเดินนะ bắt khắp hết bắt thông cái bún gai phải hả cái chính gai cứ xây nóกินก็เตยดีได้ฮะ hả เตยผู้ตู่ฮะ tại có là chú là học qua ขอตามเวลาด้วยครับขวางทางครับนะทางไปสวรรค์นั้นมีเส้นเดียวนะอย่าไปขวางทางนะครับแค่เอาแบบไอ้นั่นก็ไปจริง vô mà bé toàn cao một sấy là lũ vĩ hàn á lũ vĩ hàn Wat Long Khun chính ra đó thầy nó có tôm à ta đến no ha rồi nó tập trung mày cái này họ tập trung mày ta no ha cái hải cũng câu kia ôm bể lay thế khó ôm bể mà chỉ nhúa khỏi cái pan của hai nhúa lại thầy đó hay lưu tao thầy video nó sành trong tu minh trí này nó béต่อไปอ่ะเป็นจีตาต่อนอยโซนนั้นตกจำลองอ่ะตีเดินจีตัวไซก็ตัวไซตอนนั้นไม่อยู่รักขังอ่ะนะอยู่รักขังแล้วโลมันลายเต้ฮะ
còn nói nắn tổ á mình thấy là phút to cái bó anh để men cái gì menอะไรcái gì bó đó anh nói lợi thì men xì hủ hát ta có thầy đúa rồi thầy đúa của nó bây giờ nắn tụng á để nói chỗ ấy lát thịt xí xuống à lát thịt xí à lát thịt xí nó ở túa chi nó ê đúng rồi mấy quý cơ mấy phun à với với chi à nhở thoải mái nè trên đó nó hai số đá nó à số tia đá cái tia mà nó tan nam mà nhớ là bảy mấy hàn tan nam bảy mấy hàn ấy nói cái bó mình xì hủ hát ta ấy là lớn trên nghe tia thấy gì là có chưa tia lý nóiทานอ่ะกินทานแล้วขี้เป็นทองอ่ะมีเรื่องเล่าอยู่เนี่ยแมงสิวหูห้าตากินทานแล้วจะขี้มันเป็นทองกินแค่ไปถ้าอ๋อน้อยเชียวcho mua lại có thấy đó có gì đó tôi thấy cho nóกันล้อปัวล้อปัวชิจอมบ่าเดี๋ยวเราบักข้างดูไอ้เชียมบ่าเดี๋ยวติดข้าวกี่กันยอรู้สึกราคาเยอะเป๊ะเชียมาขอค่าเมื่อกี้แบบก็รู้นะจะพูดไทยเอาตัวตีให้ต่อมาเป๊ะต่อเราไปต่อให้เราไปเขาตีต่อเนี่ยให้เรามือเขาทิ้งจีเดี๋ยวไปเช็คเดี๋ยวไปให้ดีจ้ามาแต่ถ้าเราถ่ายแล้วเนี่ยใช้อ่ะ